Hello mundena nammite ho jausi lemna kahin nei kinun tuni kho tulbur nisim somni lagi sangni le somni laga din jong tu su som ho anangai ki tawiti Jani Monday ni kho chun opposition Manipur Congress Party ho chun NPP T2 National People's Party MLA li ho chunga disqualification case file and bolu nahi Hichi abolo now to a hele achi sa lani masanga chu NPP in officially a BJP to akiguiz of now anabotan jova to a NPP MLA hon BJP government to sotna ahin neji uva kesi ki file danin akisay nahi Manipur Congress Vice President Goswami Chun State Assembly Speaker Tribunal achu hichi MLA li ho chunga hi file abolin akisay nahi Aji chom ho hin phachi sa national president in BJP lead government chunga alung hlei lojia ki gui job na chu anabotan kha ahin hizong le jani khwa NPP MLA hon party national president in BJP to satna ala do zova BJP party meeting a anajau ki chiu hi akiti gel do thei chu achi sa November nisim som la segi sangni le som ne lia chu NPP in BJP government atosatna anala do hi Aji chu birin vai hom phat sunga hin gamsung boi na vesui zo tapun cham na jong ale sa zo tapui tia BJP vai hom na dei lojia anapot do hi Member of Legislative Assembly som gubla member gub hi NPP a ku na hin Amoho hin BJP to satna ala do jing wangwa BJP vai hom na hi anaki ling salo dan jong aki sei na hi Aji chu BJP hin member thal hing set ni hi jong le government sim na thei dia house a member som thum la ni solid legislature anei ji uwa ima kho asalowa aum dano thulut chun asei na hi Mizo student body Mizo je lai portion FMR Kisuh manggut le border fencing ki bol gut chung changa alung kim lo naw ji tho in Union Home Minister Amit Sahinga Governor VK Singh Thu in lekha chu anatharu nahi Aseina wachun FMR hin gamchum chuma Mizo namite chon lakhan kin ledong economic activities gamga hoki pi to Houtu to kisaya ki mancha khom na le nam khat hin dola ki mancha khom ding ti ho anapalahin asei bena wachun FMR la dole border fencing to gun hin nasata hichinam mite cultural rights le nam khat gam chum chuma cheng ho thu sim le ki hin suna japi lo na le khata hi naw aki gui job naw munew na le het pi lo na hi ati Asai bena wachun achisa kumsang le sagi kumachu India jong hi United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People a suikai khachu hin Hichi Article 36 of UNDRIP hin border zuya cheng agam mi hon border ve suinale sim to abol thein diwa thareina api ahi danu min phain wanuya democracy gamla alin pen kharin dan azui lo na sunga phamo asa naw min phain alangkhana hichi hi agam sung cheng mi te munim na le noisin a hi tin jong Thuphon chun asei na hi Achi sani khwa Cocomi hon Myanmar to gamgia leiku khamna theile mancha chum ki pu le na ade a India lama hung ki pulu dia Cocomi hon ngo na anasemuwa aki seipi authority hon mala anagang ta achi la video wa anaphun zuwa hitabong Thuphon hi hungki ne hi dia ginmo hi Jani Khochun Aizora Kun Mizoram Police Directorate of Revenue Intelligence le Assam Rifle hon Cocomi ho Thuphon agua sumthing lo horna leiku akisime atiu chu adi lo le zothu a hi dan phun do na jong ahin neu na hi Cocomi ho press release in asaina chun hitabong khamna thei to kisaya kisim leiku hi India le Myanmar gamgia umahin chule India langa khamna thei tha na ke mang a hi ta dan jong Thuphon chun asain hichi hin National Security Council jong threat abola chule North gam ke le agami te dia tiza na alun sa hi Chuchi Cocomi na sei bena wachun chuchi leiku chu ahom alinin heavy vehicle hojong akarin chuchi aku na chu India lama hung ki tha do ji danin asayun chule geldo thei chu masangje ma kun India Bangladesh chule Myanmar gam ho akun
Christian country khat sim do ding akigoitia asim do ding te kigut masanga hoilang langa anathang dia India sungjong anasu boiman ahidan muthe anahi hetia hi je chun DRI in hitabongo nahi bulebar umlo sim thungo na le Mizoram su min si ding ahi ati alangkhan in DRI officer ho thulutin asai nawachun ningkuma kun khamna theja chum methamphetamine heroin ganja hydroponic weed asuma krol zathum le som nga wal langman khamna the anaki mandoin ahin Cocomi hon asayu leiko khamna the ki pule nawang akhe khapuati alangkhan in Assam rifle hon Mizoram le Myanmar border kilometer jangale soma saw vesuya hon jong hichi Cocomi te thusu bol hi anapampo vinahi hitabongam te ni ka leiko dile kimute ding athu jong anaki jate ding ahi aje jo khamna theile adang dang thu chule ahong ki pu thu gu akizajin hitabong leiko thu wang akiza khapun jong poitin Assam rifle hon thimo anachanu nahi Jukile Mizoram police hon jong hitabong Thuphon chungchang het pha hi lodan le hitabong ngon ho hi zothu hi dan sein senior police officer khadin asaina achun Mizoram akun Myanmar Igamsunga leiko lampi simding kiti hi thilbe a hepun government dia jong thilha sa hi tu sein hitabong ngo na hi lungyal su tu me ahin alangkhara hitabong Thuphon ki bol hin Mizoram mi pile akiwai hop now apolowa ki musa anading lungtup ji a hi jong ati na hi Chukile senior officer home department a kunin jong hitabong ngo na hi la lo athu me ata hi theilo thil ngo na ki ne hi state government le center for son khamna thei to ki se akibui pe jingin chule gamgi bitke cha na din pan akila jingi ati asai bena achun politics to ki se a koi ho ham kharen asai sa a hi lo le mi lung hol na dia ki sei jong a hi kon iza ahead aji chu zo sei to ki khan theilo abula pat IP asia toy in tin anowin jong asin zui na lo di ham Kangpopi district New Manbi police station Hopsunga Jani Khojun center force hon Gamsung operation anei nawa Nepali basti Veitum khulin chule Hokian village langa kunin 5.56 mm Heckler and Koch G3 rifle khatle magazine 303 rifle modify 22 pistol le magazine single barrel rifle mortar ni Chinese hand grenade ni Baofen handset khatle meichang phachum pi to anamat thau nahi alangkhatin Indian Army Assam rifle Manipur police le center force hon munchum chuma operation na bolun galman cha phachum pi jong anamando nahi achi sa nisim somla ko ni khochun Bisnupur district a kun sniper rifle 9mm pistol nga single barrel rifle ni chule galman cha koina munjong anamudo nahi chule nisim somni ni khochun Bisnupur le Churachandpur gam kitchinla operation anei nawa 9mm submachine gun 303 rifle pistol single barrel country-made mortar chule Dinopur district a Assam rifle hon gam kichina KYKL militant ho anamandon chule thobar munajong galman cha koina jong anamando kidun hitol hon chun jiribom le kakching langa jong mancha chum le thingnoi ho jong anamandon amo ho ju police khura aban khulbe a hina din pilu ra hiwin ichana khulna chia ole police ho kom alhuno le anupsa naw kipan kitite chu hidiam seiti a hitapoi tu kala tu thang ki za cha hele lam kale kangui ki job man na dia lam pi point mo makhan gam sung ki zon na hin amo hin get ni anewin get 1 get 2 a hi text akila azidanon akisein ahin la hitabong hi ahimong ham ahimong loham wang chu het chi da hi pun hi jong le hitabong hi anum kha hi le lam kai akisei pi mo pohon khulna le abui pi tiu hi nammi pi ten angai chanu chu hidin gin chara hi Leimkhong lang sungmi te henga ngai cha le taw na tu hin lampi sim na khun khote ni ge ka lam ka le KPI ki zot man na army campaign na dinga jong hoi ta chule achi zo si nomta achi theina dinga ki bolai a hi jin koi tabang ki thopi na nei nom ho dinga li ma hi jingi hobung lever khusung lever chule chang lever hi jong le e ma ki phal na kham a hi jingi aje chu na tonga chi ding ho don ding ne ding ho hi nisia ngai cha khat chu a hita nahi koi tabong ape nomom le lako finance secretary ti chu
Lemhung Area Chief Organization Finance Secretary Pu Sesiam Vai Pei Pai Kot Ho Sapu Chule Hesei To Thang Lako Secretary To Ki Hetu The A Hitin Lako Secretary Akun Kithopina Ahilowaile Kithopina Neinom Hodinga Ade A Tula Tua Lampi Poimo Pena Ineo Kizot Matna Chule Army Campel Do Nadinga Nasatal Nammi Piding Yel Khonazala Lam Kai Hon Ahin Bui Piu Hi Muntina Nammi Te Hon Kithopina Ine Diu Hi Kuki Time Sinjong Tosot Na Ahong Kipung Doi Ne Hi Tuni Khuadia Thusu La Khom Somcha Ihin Pon Do Theu Hi Chen Chu Hi Tan Ti Muntina Kuki Time San Ngai Jing Ho Zo Si Sun Tin Chibe Zan Tin Mang Pao